uyamdumisa uNkulunkulu ophilayo. Amen. Okwakho ukuthi uethe wenze lokho uNkulunkulu akho lithi wenze. Bengenzela kulabo abangabazayo ngoba isitha siyalo. Yabona usathane ubaba uphila abantu lithi iBhayibheli laseKorinte uNkulunkulu walelizwe ophuphuthekisile ingqondo ukuba bangaboni inkazimulo. So usathane uyalwa. Yabona nje ukuba kunomzimba nje kunobudlugudlu kunemibuzo ukulwa kaSathane. Kade sikhoma nawe mama ukuthi kufanele sidlule kubantu ekulweni kwabo ngoba kumoya loSathane ufakile wezwe obalwisayo. But uma uthona nje usuconvicted siyamdumisa uJesu Kristu. Sewuthi nje uyiphile lento egameni kaJesu. Yes. Ubonye futhi ukuthi mekukhona umunye umzalwane ozothi yena mina ngiyafisa mina ukuthatha iqhaso lokuthi ngidele konke. Abese athi yena ngoba ke ngangena kule industry yomsebenzi ngecule ikweletini abese acabanga ukuthi noma etshela ukuthi uzoqhubeka asebenza ukuthi akhokhele ikweleti lapho le ikweleti zingaphezulu kwakhe lo muntu lo akukho nje nokuthini ukuthi zingakhokheka nje. Okay, thank you so much. I-strategy kaSathane is to enslave people, ubaqhelaza abantu. Enye strategy ziphi? Ikweleti. Awuyifakanga ngoba uthanda ikweletini. Kodwa wenziwe ukuthi uthande into ethile, but awuqualify ukuthi uyithole. And the option ukuthi wenze njani? Ungene esikweletini so that uzoba isigqila. So umuntu ukhokha ikweletu. Inhloso yaSathane ukuthi ungalandeli uJesu. Khohlwa uJesu. So ufish mayodoba ufaka udoba ufaka ukudla udobeni angithi. Yes. Akuyona inhloso yakho ukuthi ubanjwe uyodliwa. Awukhethanga lokho. Kodwa uma ikhona indlela yokubona ukuthi inengozi yawudobeni wenze njani? Uyabaleka. So ikweletu akakho umuntu engimsolayo ukuthi ungena ekweletini. I-system of this world i-trap ukuthi singene ekweletini so that singazibanda inkululeko. Isikweletu siyaqalaza. And mofunda ama-version into abasikweletu forgive us our debts. Yabona isikweletu i-debt but isiyicala. Ngifuna ukukhuluma ngezuthi usithethelele amacala. Isikweletu ngesixhosa kuthiwa icala. Amen. Isikweletu siyicala. Uma ungasikhokheli uyaboshwa. And umuntu makweletu umuntu ongamkhokhelanga uyakubulala because into embi akuyona umbuso kaNkulunkulu. So angazi ukuthi ngathi ngiqala ukusebenza nginenyanga yodwa ngisebenza sengothenga imoto then phela 6 months sengithenga umuzi. So itrap kade into ngangikhanuka ngifuna then base bebeka indlela ukuthi bangibambe so that ngishwe ngiyafuna ukuphuma kusaphomeki ubiza umuntu ozothi Jesu wena wedwa uzokhulula. Ngathi mase ngizwe iqiniso athi sengikhathele ungabi nakho ukuthula. Ngisindisiwe yebo kodwa nginakho ukuthula. Ngifuna ukuphuma. But bangithi sengingene lesikweletini sebond. More than 550,000 2009. Ngathi ke sebangana bayihle ngidela konke manje. Imali ezophuma la emsebenzini ngizokhokha lokho engikwazi ukukhokha. Ngibhale incwadi la ngakwazi khona ngixolisa. La ngilandela iBank laseStandard. Kwathiwa sisho ukuthi kungani singakwazi ukukhokha ngathi asisebenzi. La nganela lichaza into zama details inkosikazi wakho because sisine income sishade nge-income of property. Kwabizwa ukuthi inkosikazi sebhale ngase ngisho konke ukuthi ngidele konke ngiphumule kwisystem yalelizwe sengisebenzela umbuso kaJesu Kristu impilo yami yonke ngoze ngihambe emhlabeni angisophinde ngiqashwe sengiphila ngokukholwa. Ngabhala konke noma ngasengisenginkhohlile kodwa ngabhala konke then ngase ngichaza ukuthi uNkulunkulu sengambulela ukuthi i-world system igcina zabantu. So ngeke amabhizinisi manje ngeke ngibe nayo ibhizinisi ngoba i-corrupt amabhizinisi. So ngiyisikhonzo sikaJesu Kristu ngiphila ngokukholwa. Angisazi ngo 2001 mhlawumbe uphelile 8 years. Noma 10 years. Tisho 8 years. Bagcina lapha baphinda bakulandela. Bayithathile ngokuyidaba story. Bayithatha. Yona ngithi ngqala kule business. Yona sengirenovate sathi ngithenga ngaspenda more than 100,000. I lost everything. Even material ngasengifake endlini entsha ngoba ngafuna ukwenza iBnB. I lost everything. Bathatha kise khona nje manje uselindonga ngendlela abantu abayifandala sengayo by strip off. Imphucela endle
la ngayizala uthi bank bona ba covered ingane yami njengoba ngasawazange bakhokhela nje yonke into uma bekhipha imali banama insurances ohluleka bona bamba bayoclaim that's all they are making money but bayuza wena ingakho ke sesiyasazi identity ukuthi singu Israel thina abantu abamnyama that's why sisafisha ngala nje sishiya uNkulunkulu wethu ophilayo so ke manje abezizwe bayazi ukuthi lo uIsrael ningamyeki bayasifuna left and right i-technology come on over nabantu besizwe kade sikhuluma noma Mkhanyi noma Mdlamini sigqoka into yabelungu amatenda khanda abelungu insimbi izindlu everything nje amanzi siwaphuzayo yonke into thina sabantu abamnyama siyahluleka ukuzenza izinto zethu nakho siphethe nje manje la eAfrica president abaningi abantu abamnyama kwenzakalani still they are colonized baphethwe abantu abaphesheya abaphethwe abelungu phesheya babacindezele ngemali uIsrael umuntu omnyama ngeke azaphumelele ngaphandle ukuthi abuyele eNkulunkulu ophilayo kuphela so ke ikweleto ngane yami ukuthi wenze njani Jesu ngiza kuwe ngidela konke ngilalela izwi lakho manje angithi mawuthufe ufa nje manje uzwenze njani ikweleto zakho and bayazi bakhetharishile for that ukuthi uma kuthiwa umuntu uyafa then siyaluza thina bane security so ke umuza kuKristu ufana ukuthi uyafa lisho ke iBhayibheli siyafa maqondana lokhu kuphila liza kuJesu Kristu phela konke then uma kukhona ukuthi uyakwazi ukuncane unako ukuthi wazokhokha ungakhokha then uma uthakwazi ukukhokha ukweleta abantu abazounderstand njengetolo hambe kubona ukuthi ngiyaxolisa ngisasebenzi sengilandela uJesu ngiyaxolisa angazi ukuthi ke kuyokwenza kanjani ukuthi ngikhokhele isikweletu sakho ngoba uma ungalandela uJesu ezintando kaJesu ngoba uthi ufuna ukhokhe ikweletu usathana sewinile bavele befuna lokho lalela uJesu landela uJesu then Jesus will settle all your accounts khona umzala wamsanda kufakaza uthi wayekeleta wathi Jesu ngeke ovele egoli umama uMkhwanazi ngokhona efakaza uthi uNkulunkulu wakho sesikhokhelele akazi ukuthi kanjani so kuyenzeka but ibond bayindlela vele bayidla into bayazi vele bazothina basala ngena lutho bathi ngisele peace ngisele nokholo ngisele nethemba ukuthi Jesu mayibuye I'm ready to go siyabonga Sicela ukubuza. Yebo ma. Okay ma. Ngicela ukubuza sibaba. Iminikelo wethu. Yebo ma. Kodwa ayina indlela yasemasontweni. From 2010 bekunzima ukuthola iminikelo because abantu bisabathusa lempilo engiphilayo. Bisabathusa kakhulu. In such a way that bebekhuluma nje ukuthi yini ngasondeli. Kodwa uNkulunkulu wavuma ngoba kufuneka bengiqeqeshwe bengitraining bengiphila ngokholo. Bengithola. Sekungcono ke manje. Bathe ngithola manje ma umzalwane ngidela konke. So nakho. Njengoba ngisho naye imoto nje. Isabiza yini segameni lakhe kodwa nakho. Siyakhala bekhaya abafundi abazali bayanda bangifice mina ngino 3 room endlini no 2 room enganginamandla ukuthi ngiwakhe ngokwemali uNkulunkulu ayengeze yona ethi ngakhela umbuso wakhe but nyama nje sebeqhubela uzalane banikela bakhanda akusikho ngokwabo whatever I get akusikho ngokwabo mina ngithanda konke izolo ngishilo bathi ayisekho into engijabulisayo ayikho into ongangisayo ukuthi ungijabulisa ayikho into ongaqhubisa yona hayi ukudla othi ngithengela khona nothing ongempela I thank umoya engcwele ukuthi ungisizile ayikho into ongathi ungijabulisa yona emhlabeni into engijabulisayo ngenele bemnandi ilento esenza ukuhlela kanje sikhoze uJesu finish akakhetha umama zeza kwethu bongibuzela nje baba njengoba abangaphansi kwakho abadela ukuthi kuzokwenzeka kanjani iminikelo okay angithi bangikhuluma ukuthi siphila ngani mala ngokholo ngithi uma umuntu edela konke ungena ngani olungileyo uphila ngani ngokholo imuphi umholi umfundisi otshela abantu ukuthi noma ngizothini ohambisa imessage ethi siyaphuma kuma systems alelizwe kanti phela la sithola khona ukuthi sondle siso akekho umuntu ongenza lokho lokho kwenza ngoba une conviction ukuthi ngiyakholwa
and nomzalwane mayisethi sengihlabekile manje ngiyayizwa lento ngiyayizwa ngempela nje ngiyayizwa kodwa I need okungenani mu 6 months ngilungisa izinto ngiyaphuma ngempela ngisafuni kodwa kulo 6 months engizobe nginakho ngizokhombisa ukuthi inkosi ngiyahlanganyela nabo bakhona benze njalo banikele then angiyeke ukukhuluma iqiniso ngoba angithunyelwe ukuqoqa imali uNkulunkulu aleliso and kuhle ukuthi mayifika uyidlulisele isidingweni sabantu mina nginephisi imali ngekho angibe nakho ukuthula amakhona imali mabe yinikelile inkinga bazingaba abaqeqeshi kabi basafunda baseweak emalini kuyangiphoqa ukuthi ithathwe yimina so that ngizokwazi ukuyisebenzisa ngendlela ethokoza uNkulunkulu ngaleyo lokho nje angisafuna imali ngisafuna ikhadi ngifuna lutho amen kuba ngibane peace mayingekho so abantu abeza abathi badela konke bazongena empilweni yokuphila ngokukholwa siphila ukukholwa la then okunye uNkulunkulu indlela aprovide ngayo ekhona eBhayibhelini indlela yokwenza something ngezandla zakho not with the mentality ukuthi ufuna ukwenza imali ufuna ukuceba kodwa with the mentality ukuthi you want to share isho njalo yes abase 2 Thessalonians chapter 3 uqala ufuna verse 1 lithi ongasebenzi makanjani bangishaya nabafundi abaningi bemisinterpretive verse uMapostle Paul wayekhuluma edela konke ngoba Philip chapter 3 uthi konke okwenza uzokuthi ngakshaya ini sibuza uthi kuphi okwenza uzokuMapostle Paul was highly educated. Apostle Paul wakshaya indiva was highly honored because he was a Pharisee wakshaya indiva he was rich as a Pharisee wakshaya indiva he was a lawyer thank you baba he was a lawyer wakshaya ini yonke into esigama ne-respect ne-good reputation emehlweni abantu wakshaya indiva ngenxa yokukhuluma kumazibani uKristu usekhuluma kwazalwane ukuthi ongasebenzi makanjani makangani kusho ukuthi you have to do something ngezandla zakho just like himself wayethunga ini amatende he was not full time ekwenzela amatende it was a part time job uma ngabe ungekho kumxinile kumoya then athola ithuba elincane uthi sisebenza ubusuku nani nemini so that is a provider for his own needs hayi ngoba engenayo right ukuthi acele kubazalwane ukuthi ngoba yena uyasebenza uyaunderstand Apostle Paul ngiyasebenza and ngine right ukuthi mina uma nginikeza kwamoya nina kwi-right hand ninikeza kwani okwenyama kodwa ngenxa ukuthi ngilethe ivangeli lingaziwa uzoba sengazathi ngizon exploit so ngiyeke ngamabomu kusese-right yami ngayisebenza ngesandla sami so that ngizoprovide ezami idingo kanye nama-companions engihamba nawo including lapho kulama companions kwakhona uLuke who used to be a medical doctor but wadela kwahamba noPaul and manje babephilisa ngokusebenzisa something ngezandla but uthi ngiyakwazi ukufundela uphile nenzonke ngiyakwazi ukuhamba ngenalutho ngiyakwazi ukuhamba nakho konke ngiyakwazi ukulala esigangeni ngiyakwazi ukulala olwandle ngiyakwazi ufunde ukhona lapha kubhaliwe eBhayibhelini Apostle Paul Baba kade ngithi ngifuna ukuthi sithanda ukuthi ngikhuluma kwakhona into engithintayo ukufika kwami ngifike ngendlela engizothi bekuyilo indlela kaNkulunkulu in a way la ngifuna ukuya khona ngikhumbula baba ngikubuza ngithi mina mawukuthi ngifisa ukuvula ibhizinisi njengoba ngasesebenzi ngithi ngifuna ukuvula ibhizinisi ukuze ngizokwazi ukuyiprovide but lathi izwi uemployment no business awuzunginika isikhathi sokuthi ngibe nesikhathi noNkulunkulu but ubhutokozo nosithando ngalanga kwangavumi ngenzela ukuthi asengingasazi ukuthi ngenze njani but only to find out ukuthi lento ebengihlezi ngisho ukuthi mina baba angisana ndaba nezinto zale emhlabeni angisafune imoto angisafune emuzi even uma wami ngamtshela because mina phela ekhaya usindisiwe wathi methi ngentanami ethi uyathatha ngathi mangiyacela uKristu Jesu ngosuku lokugcina ngiyobe ngayena uyobe ngayena umkhulu wami uyobe ngayena ubhuti wami uyobe ubaba wami umphefumulo nomphefumulo ubelonga kuyena ngeke azasho ukuthi umntanami ngibonile ukuthi uma wakho bengavumi ayikulungile uyothi
iqiniso lifikile wena uthini njengoba ubaba wakho akayena umkhulu kumina ubaba nakumina umphefumulo ubelonga kuyena so isinqumo sami wena ungaqhubeka nokwenza anginankinga but mina isinqumo sami sithi mina sengikhonza uKristu Jesu yena yedwa ngawuyeka kumsebenzi ngingazi ngitsho sengizowenza ibhizinisi cause ngangena lento ukuthi if there was a way ngangize ngitshela usisithando nabanye sisibami ngithi if I could find indlela ukuthi uKristu Jesu mosuthi usinsiwe uyamthanda ngempela uvela unyamalale la bangabesa kubona uvela exist ezweni lapha khona abantu abathi basindiswe ngoqiniso sitshale lapho siphile ngemfuyo siphile ngemvelo ngoba sesithole nalezi izilwane lezi esithenge ezitolo zifakiwe zipoisonous in a way spiritually ziyasingcolisa ukuthi singakwazi ukukhuleka sifundizwe ngendlela singamkhozi ubaba ngendlela sinemoya ehamba nazo lezi zinto zezo indlela engcono ukuthi mhlambe siyikhulisela izinkukhu sifuyele thina inkomo sitshale izitshalo ngoba no Daniel lezi zinto lezi ayenika ukunyama leyanikwa yayimngcolisa cause moya ngcolwa ngambulela ukuthi uDaniel babe bahle beno Abednego bodwa be fresh futhi begcwele emzimbeni ngokudla nje izitshalo kuphela and I was believing ukuthi namhlanje if there was a way ukuthi ngibe sendaweni esophilisa nje ngisophila organically cause indlela yokuphila ngayo kudala yayi right abantu babe imiqondo yabo yayi right behlakaniphile nje bephila kahle so uBuntokozo avela ngirevelele way lethe sengize ngadepress ngayibo shuthi ngizowenza njani manje cause anginalo imuva mina like anginali imuva shuthi nephambili anginalo because angisabuyele emuva because into engihlezi ngisho mina I'd rather die nokuthi ngibuyele entweni zezwe I'd rather die mina kunokuthi kuthiwe nabo ukhazi na umuzo omuhle onayo yonke into I'd rather je remain without nothing even umndeni wami mina ngiyabathanda as much as bathanda kodwa uKristu Jesu uzakuqala because amanyala ezwe angikhiphe kona mangibuka umusa wakhe kunabantu abahambe behlanzekile bengcwele bengonanga njengami besithi banenhliziyo ezinhle mhlawumbe engakwenza ngikone ngikwenzini kodwa mina ngingcole kangaka wangenzela umusa bona bahambe bengasinsiwe ipossibility basesogweni khona but mina ungenzele umusa to this point ukuthi ngimoisha everything because mangibuka indlela angithanda ngayo indlela angithwale ngame sengibuka nami throughout mengwama incidences kumele ngife khona he was there all the time wengikhethile ethi uyangithanda izusathana efuna ukuthi angiqede endleleni ngeindlela zakhe kodwa wathi umphefumulo wami ngeke avume nawo so wenza indlela ukuthi as much as ukwenza amaphuzu uzothi usathana bese uqedile ngami bese yena angihlangula mengihlangula uzothi usathana ngisho ngangigabisela ngani manje it doesn't make sense the only thing that makes sense uKristu Jesu so senze ekuthenini I wish ukuthi because ngisekhaya ngize ngastress ababangazi ukuthi kunekhaya kanje bengazi ngempela mina ngekhaya uBuntokozo nje wathi usimema eKwiBible study ubaba ngimazi angazi lutho so ngase ngikhathaze ukuthi where to from here because ayikho indlela engizowenza ngayo but only to find out ukuthi kunendawo ekanje ya le wena kade ucabanga ngayo ngifisa ngayo umoya yambula kuwe ya baba since ngifikile akaze ngidoubt lento eshoyo because into ephamsayo uKristu Jesu and iyayenza isense yonke lento ukuthi kahle usathana usiphuphuthise ngayo yonke lento ukuthi mase kufike egcineni vele umphefumulo wakho uzoyisogweni ngoba ngiseme ngibheka ngisengathi usistathanda ukuthi kunomfana ngasekhaya kubo abasebelendele likhulu kuyena wafunda 4 years evarsity mase esesithole isikole azofundisa kuyona bamdubula ngathi lo mfana lo uphile impilo yakhe etshe ukuthi uzothola lento agcine engayitholanga wagijimisa into engekho wagijima izele lempilo esiphila la esifakwe la emhlabeni mase uthi uyabheka lo mfana lo mase etshe ukuthi yonke nakuba sebethembisa ayisekuzoba right wahamba uyephi uyesihogweni because bekhonza izinto engasindisiwe and iyayenza ngempela isense lento le so ngiyafisa ukuthi bengifisa ukuthi mhlawumbe kuthiwa ubaba uhamba mhlawumbe aresist na ovulelekile njengoba usho othandayo because mina ngiyayizwa lento esho and ngiyayibona and angingabazi uKristu Jesu mina ngeke ngisesogweni ukuthi ngihambe ngayomkhonza usuku nosuku ngafundiswi ngamdumisa ngizila ukudla lokufunayo ngangayingcebisa lezi zinto zezwe ngangana lezi zinto because mengifunda like mengibhizi ngifunda ngesikhathi sokufundiswa nokuzila ukudla nabantu engaround bona mase siyafunda ba corrupt bathuka inhlamba baqonga ngendlela eyisinengiso uma ngisebusinessini obvious isikhathi saba ngezitho emsebenzini ngiyakhathala ngibuya ngikhathele ngangakwazi ukwenza lutho because there is no success in business without connection akwenze lutho even emsebenzi ade sihleka nosithanda ukuthi umsebenzi uma ukhokhela imali encane ubisigcila uthola iconsi bathola amathanga emali
uma lo msebenzi ukhokhela ngempela you have to work your way out through ukwenza fornication uyafornicate uyabribe ngomzimba wakho uqamba amango uyagwaza which is against uNkulunkulu ezubaba dedalulile ukuthi even emsebenzini kuthiwa idle hour le lunch wena udlo hour 15 minutes usuqamba amanga phambi kwaNkulunkulu ubuthe enkampanini uzokwenza kanje nokusayina icontract futhi ucindezo sathani into azoyibamba esandleni ngawo so bese ngidisho ukuthi mina journalist so bengazi ukuthi ngekhaya kanje I wish ukuthi uba mhlawumbe kunendlela yokuthi asho bese othandayo nalikhaya abathanda bangenza indlela yabo mhlawumbe ukuthi mhlawumbe aqoqane ndawonye but nalikhaya livulelekile ngoba bengazi bese ngithi nje isho ukuthi mina indaba yami ayisekho but only to find out ukuthi ikhona indawo kanje engizophila ubungcwele ngikhonza ubaba lendlela afuna ngayo. Siyambonga uMongcwele wenza umsebenzi empilweni yakho ngane yami. Siyamdumisa kakhulu. Kuyasithobisa lokho. Nangu mama naye bakhona labanye ogogo la nampo ubhuti bakhona obaba so abaye basibone nje usho nje phela Amen. basebenza so asenze lutho akukho sibenza thina isikhathi ushilo baba ngco isikhathi sikaNkulunkulu lesi yabona nje lento esizwa yangithobisa yangithuthumelisa nathi uNkulunkulu wambula lokho ukuthi sizame lokho that's what we are trying futhi ufike uyibonele ukuthi kuyatshalwa kodwa sisaphili ngakho okuningi siyabe sekuyadliwa manje ngade kade sidla amafruit kuyadliwa manje ama-veggie siyazama ukuthi sifuye ubiza ukuthi into yemfuyo nento yokutshala ama-crops siyilande isono singakafiki siyilande isono singakafiki ukuthi uNkulunkulu afuna ukuthi ibe kanjani so then sithola ukuthi uJesu ufundise wathini all the stuff uNkulunkulu sambulela ukuthi izinto esithenga nje manje izi-corrupt kakhulu ukudla nje ngiyakhuluma nabhuti wakho ngikufazela ngiyakhuluma beka abafundi ukuthi asinciphise ukuthanda ukudla lokho okuthengwayo lapha sishana organically yabo so I was trained mina ukuthi izinto zakhe khasha but uNkulunkulu angambulela yonke lento engithelwe ngayo la nento kaSathane isosa abantu kuNkulunkulu bafake because that's why kwaba luthi ngibele ngizana ngisho umsebenzi angixoshwana angisebenza kahle futhi ngami was thriving angiphumelela so ngokwambulelwa ngabuyela empilweni wiki but in peace and ukudla masikudlile siyayizwela impilo siba healthy angusenzisa umanyolo ihlazo lokuthi ukudla kwami makutshalo mayitshaliwe lapha engitshalela kukuhle ngoba umanyolo wethu udla bekuhle anginandaba kodwa ngiyazi ukuthi ngizovuna umbila lapha ngizoyidla imfilo sengidle ngisuthi after all into engikhuthaza phela abafundi asiphilele kudla kodwa sidlela ukuthi sinjani njengoba sibuya kuNovember njena bese we training uMongcwele siba we training the whole month of November ka 1 meal per day ukuthi si train imizimba yethu ukuthi ingalokhu idla nje lokidla yabona ukuthi laba futhi siyabonga siyambonga uNkulunkulu but ama chemicals njengoba namhlanje nje ama chemicals njengoba simole edlala imnandi chemical sizama ukutshala izinto ezithi bayitshala though imbewu yabo ekhona manje corrupt kodwa kungcono makuzophuma direct emhlabathini sikusebenzise kunjalo and isabe sikolekthi inhlamvu nala ekhaya nje khona inhlamvu sesijolile zethanga sohamba soyitshala sazodlula sithatha ukuphi lapha ngomkhulu sihamba siyotshala nathi singasebenza abantu emphakathini sephara ise-Eden so sizama lokho singathi sibe ndawonye but asikabibikho perfect lapha kuhlela abantu abafikayo basazofunda basenokuthaka okuningi bahlukene siqhakambisa ukuthi ithelo sikamoya isithelo sikamoya sokuqala uthando 1 Corinthians chapter 13 uthanda lo ifanele kwalo ukuze sikwazi ukuphila kahle lapha phuma etheni ifanele kwakho it's about abanye abantu and siyasevana uNkulunkulu siyashare everything mabenze iphutha mawuze iphutha siphela ngenhlambuluko bawuhlanje nento yabo but mawuthi uyafihla uMongcwele usasenzela sofa umusa makhonto efihlele uMongcwele uyayidalula ngesikhathi sakhe and umzalwane abazalwane mase badalulile futhi bayithoba baxolisa baphenduka siyambonga nje uNkulunkulu usemsebenzini and siyabona akuyona into yomuntu ngempela leyo kunzima ukuthi umuntu ayi-understand emayibude kodwa nje into yomuntu and bayitshela bazathi nami lana ngabuyiswa lapha nakusemakhaya lawa angenamvula
akuyona into engangiyithanda but uNkulunkulu wangibuyisa ngenxa yomhlaba ebona ngine right kuwo so that sokwazi ukuthi sihlale kuyo so besambonga uNkulunkulu ngalokho wonke umuntu umukelekile kodwa kunemgomo umgomo esikhiphile ngenxa experience khona abantu abamisuse umusa beze kanti banezinye inhloso imgomo esishayile recently ethi umzalwane ma ese convicted ukuthi ngiyafisa ukuyeza no matter what sengisa nje full time that's fine kodwa manje angiyazi lento ngisafuna ukubona yabona ungeza for 1 week asilibalo sokufika ngala silibalo sohamba ngalo ubuke then you go back you decide but awusenayo ichance ukuthi usizobuya kwesibili uzofunda futhi not unless usuthi hayi sengithatha isinqumo ngoba manje sifuna ukufocus yabona esikhathi uhamba wena yabona then uyabuya sesikude sifuna sihlale phansi sikulande yabona because umongo semsebenzini asinayo iprogram yokuthi sikhonza kanjani asinayo isyllabus ukuthi sifunda usifundisa ngendlela ezahlukene uMongcwele uvela situation sesiyafunda sisithola iclass team yabona sizama ukufuya lapha sithenga inkomo emaplazini ziweek khona efield ngathula hayi uNkulunkulu uvuma abantu uThifa uNkulunkulu yena usifundisa masithola isifundo ntamba mama sesihlangene sihlala eclassini siyafunda uNkulunkulu uyambula ukuthi nazi into engifundisayo siyafunda so wonke umuntu uvulelekile uthi nje nami I want to be part of i-movement kaNkulunkulu and sengibonga i-confirmation nami ukuthi kanti lesiza lapho uNkulunkulu uyamvulela kwabanye I thank God for that confirmation so ukuthi hayi kade hayi yabona so ngoba mawuthuka phela kwesinye isikhathi nawe ufuna ukuyihlola ukuthi inkosi yami kodwa uNkulunkulu hamba eqinisa indlela angiqinisa ngayo le ukuthi hayi this is a right thing ayadinga abantu lento yes it's not about ourselves much amen uthi umhlabelele makuphele konke kwami ngikufune wena nje hlala ngizweni hambi ngizenge makuphele konke kwami ngikufune wena hlala enhlizweni yami ngizengidubone yebo Nkosi yebo Nkosi ngizakuwe ngidalule lengxenyana ethi makuphele konke okwami bese ngifuna wena sihlabelelile bazalwane singaqondi sihlabelele singaqondi chama nje uNkulunkulu uyambula lehlabelela nansi nansi ilokho usiqinisele kuze kube manje ngendlela esithukwa ngayo usathana uyafuna ukusidiscourage but kuyasiqinisa hayi buyikhona lento ngathi ikhona lento nathi singabantu phela abantu bacathi mawuthunywa uNkulunkulu wena angazi usuyini umuntu nawe ukusaphila enyameni uyalingwa yabona so ke siyambonga uNkulunkulu osiqinisayo khona mimbosi yebo mama wami haleluya ngicela ukubuza lapha okweshumi niyasebenzisa umzalwane ongakambolelwa okweshuma bekukuletha asinankinga ngoba kusezweni kodwa uJesu mayesefikile mawufunda isifundiso saJesu lapha erefer khona ngokweshumi ilapha ekhuluma khona nabaFarisi athi nekhiphe kweshumi ngabe niqale ngalokho kubalekile qala okuyijustice mercy and faithfulness wayesethi kodwa ke ningakuyeki nakho lokho ukhiphe ishumi wayekhuluma kubantu funa umlalo uJesu mayefundisa ukuthi ukhuluma ngani kobani so abantu
abangamaJuda yibaba benikezwe umyalo okhiphe 10. Now uNkulunkulu ke usambulela indlela okhishwa ngayishumi. Sekunemanipulation enkulu eyishumi. Abantu bacindezelwa ngeshumi abanjwa ngeshumi. Khonto yasho babizwa ngazo mathangeni ukuthi umuntu esekhiphile 10 umuntu aqhubeka kakhulu. Amen. Kodwa ufundisa ukuthini? Ishumi sizokulapha. Ayikho imfundiso enjalo kaJesu ukuthi mawukhiphe imali izoprotect. No. Abantu niyobeka izandla ngegama lami ezinjani? So imfundiso yeBhayibheli eTestament lisho. But ngenxa yokubanjwa isystem yalelizwe, uSathane usebenza mayefuna ukubamba ngento okholelwa kuyona. UJesu mayesefika uthe dayisa konke onakho bese wabela kanjani? Ukonke. U10%? Cha. Ukonke ubani? 100%. Ngaphezulu ka-10%. 100%. Yes. Ngoba uJesu ufuna wena wedwa. And iyaphazamisa into imali. Uma ukhipha 10% then 90% ufuna ukugada. Ufuna ukugada 90%. And kunzima ukukhoza uNkulunkulu nezinto. Ngiyakwazi basaba. Kunzima. Amen. But the moment uthi ngidela konke uzwe freedom noma kwamba kuphi. Into enza ukuthi ngingathanda ukuza ngemoto le bengizwe ukuthi ngeke ngikwazi ukukhonza kahle. Angiyazi ukuthi safe kangakanani. So disappear la ishele khona kwa. So ngijabule mangifutha ayikusafe yabo. Angisayifuni lezo zinto ezele emuva. Ngifuna ukufocus ku Jesu. So uJesu uzile wazosikhulula ukuthi sikhiphe 100%. And 100% we share everything. Emzimbeni kaKristu. So ke sizama lokho asingabibikho perfect. Kodwa bakhona abazana nathi hayi nakho yana. Mayikhipha kweshumi usengakhiphela usibiyana kusiyana. Bakhona abazana abacela i-account kimi. Leyo account manginikeza umuntu akusikhona kwami okwesizwe sikaNkulunkulu. Amen. Ngoba nalo lolu cingo lolu umuntu afaka kulona angisalifuni. uNkulunkulu washo ukuthi social media kaSathane kunamanyala. Kodwa ngenxa ukuthi manje ngisethunya ngiyodoko at least okwamanje kodwa angisalifuni. And after COVID ngaliya ngeCovid. Ngahlala almost 11 months or 12 months ngisakhumbula. After COVID ngasebenzisa. Bafika abazali bazocela bathi ankosami thina plus kafike le level ufike kuyona sicela ukuxhumana nawe. Wena ngase ngilalela kumoya then ngafuma ke but ngiyathandaza imihla yonke inkosi icela ungidelive lana. I trust umoya ngcwele basami. And imali i-trap. uNkulunkulu wathi angixosa abazalwane njengoba ngideleko ngejena. Ayikwaqina ke ngesikhathi seCovid ke kwacaca ukuthi awubuka abantu banazo imali kodwa bebengakwazi ukunyakaza. Angithi? Una imali kodwa ungakwazi ukunyakaza. Ngathengi. And mawufika lapha nesitolo ufuna ukufaka ini? Ama restrictions ufaka isifoni. Wathi uNkulunkulu bekusay preparation. Uzothi uyaferela ukuthi ufuna imali yakho sebekufaka ini? 6. Eso Jesu uthi dayisa konke elinakho. So that uzoba free uhambe ngokholo. Isikhathi sincane nje ngani zakwethu esincane nje. Esincane uJesu besiyasithatha. Yes. Hayi. Angazi mamphendukile phendukile. Okay, masiyabonga. Khona umbuzo? Yes. Umuzo wokugcina ukuthi ngizoqala kade ngikhuluma noGodokozo ukuthi eyazi usise kade ngisebenza naye bese yosiswami enkosini kade ngimbongisa nje ukuthi ngonyaka ozayo uyagraduate uphasile. Manje ngokuba bese khulumile leqiniso ushilo futhi ukuthi uNkulunkulu uthembe ethini ukuthi nathi sizohamba siyobatshela. Manje ngizoqala ngalapi ngithi ngiyabatshela ngiyathi ngiyamtshela usisi loqala ngoba laba baseduze la ngibona kumele baqale bezo. Bese ke wasuka intokozo ingakho ibalekile ukuthi ufundiswe ukuze uzokwazi ukuthi impendulo ube nazo. Bese ke ngaya kuleyo ukuthi ke mina mengibona ngoba ke bale nendaba yokufunda nokufundisa. Mengibona manje uJanuary yashaya manje mina anhlizweni yami ngiyafisa ukuthi angisafanele ngingane yami ukuthi isikoleni ngoJanuary. Manje sengixokubuza ukuthi ukuphi mhlambe lokho okungangisiza ukuthi ngikwenze kusukela manje ongangisiza ukuthi kwenzeke ukuthi ngempela nje ingane yami ngabusayibuyisela esikoleni.
ubani accountable ngengane umzala ngithi ingane mayikwazi uyithathele isinqumo umzala enqumelayo but umthetho walelizwe uthi uhulumeni akekho umuntu onengane eSouth Africa zonke ingane kahulumeni uyamphikisa amehlo njalo why ngoba ukhipha nagama grant ukhomthi ingane zakhe and abantu sebeza besho ukuthi usefakele imbaba wethu imali sebesho njalo uRamaphosa baba baba so isystem yelizwe isihashi kakhulu but wena ufuna ukulalela uNkulunkulu ngoba wona uzoyiphendula phambi kaNkulunkulu iBhayibheli lithi Inkosi uJesu vumelana abantwana bezinkingi Jesu ufuna ingane siletheke uNkulunkulu wathi lokhu nikufundisa nabantwana benu umfundi uthisha umshaka 6 lapho nilala bafundise leminyaka lapho nivuka lapha nabendleleni kusho ukuthi ingane yakho hlezi unayo all the time system yomuso kaNkulunkulu ayifana system yalelizwe sisazophendula phambi kaNkulunkulu endaba yengane isinqumo ke uthi ke wena njengomzali nje mawusuzwile iqiniso uthi iphethe ingane engakanani but ingane engaka uyithathela isinqumo but wena mawengane yami ngeke ngisathathele isinqumo wena sefike uyithathele isinqumo uma wami enqaba nengane yami shithi kumele ngishiye ngihambe ngoba ngizosala isitimela bakhona abayishiyile omunye nje umzala ohambile lapha ekhaya kade ngithola ucingo wayicela ukuthi ingane banqaba la ekhaya base bethi mayisena 3 years manje uyabakhumbuza uthe kodwa mabenqaba bese ngiyoflathela for ukuthi yabona uflathela for ukuthi mina uhulumeni uthathile zami ingane ezo7 ngicela zona ngifuna ukuyisa ngengane esikoleni the moment ethatha kimi uyena seyophendula phambi kaNkulunkulu ngoba mina bengezintando kaNkulunkulu yena ukuthi sigcina iphelela lapha esofeni nakuphi sekuyena uNkulunkulu phela umuntu eshaya umthetho bese ethi phela kanje mina ngithi uNkulunkulu uthi mina embusweni wakhe ungilwise then wena seyophendula mina I will be responsible only my troubles kuyisithatha amen sengikwazi to be aware ukuthi mawuyithatha ingane yakho ikhiphe esikoleni kuyaliwa sisi kodwa ungaphazamiseki keep the focus amen ngoba izinto uNkulunkulu ayivumela kithi ukuze ngikwazi ukuqinisa abantu mina as a leader kufanele ngibaqinise abantu ukuthi uyakwazi ukufocus kuJesu ungayazi ingane yakho ukuthi ithathwe yiswa kuphi njani yenzani lapha ikhona and uyazi ukuthi ifundisa izinto zaSathane athi uNkulunkulu uphuma kuzo and we keep ingane bayithatha ngengane khona kidnapping official emhlabeni la South Africa ukidnap ingane ukidnap umuntu umthatha ngengane bathi bazoyirelease kuphela amambi nangifomu ukuthi ngisesikoleni ngisebhedlela ngisithuni but I can't do that wesithathu ukuthi nginikeze ngithathe imali yeqo but I can't do that I walk by faith yami ingane ifundisa uJesu yami ingane ifundisa inyalo kaJesu yami ingane mayigula ngithandazela igama likaJesu yami ingane igome ngegazi likaJesu yami ingane indlo uJesu that's the difference and future ingane yami uJesu bathiwa ngiyafa mina ngifundisa uJesu onayo into ayidalile uqhubeka namaphilisi amen yebo sisi Amen bazalwane. Amen. Ngiyabonga Yesu. Ngiyaxolisa ukufika late. Ngiyakhetha ngicabanga ukuthi ngisekhunyiwe kodwa phela hayi ngoba bengiza ukuthi ngifike late nalapha endlini. umamkhomedile Yebo. sengiziphile Ngakho ngashile ngabafana bengicabanga ukuthi sekukhunyiwe. okay Ngizoqale ngibonge ngobaba. Ngisazobuza nombuzo. Indaba yokweshumi ihlale njalo indaba abazalwane ngokungaboni yona le indaba imali baba ukuthi anathi sididisile yona lento esesithatha noNkulunkulu sikhona ngoba senze into singayibonanga ngisho ezwini kodwa siyenze kuningi nje siyakwenza kukho ezwini senza amabhebhezi amafundisi senze nje kuningi kodwa kungekho ezwini kodwa siyalazi izilona kodwa angazi vele kube ngathi sezwini abanye umuntu azakuqothela ukuthi ngibathi abantu ngithi isibusiso sivela kuNkulunkulu kuphela hayi lokho kweshumi uma echaza ethi
hayi ngeke ubusiseke okweshumi abusiseke because abanye abantu baxakile benjalo ungaxakeka ukufaka ungaxakeka ungafaki usokole kunjalo okusho ukuthi isibusiso nje sivela kuNkulunkulu kuphela isitoko so ngiyabonga ngoba yazi angazi ngathini nje ngiyabonga nje ukuthi uNkulunkulu nje ngibona uNkulunkulu uyiconfirm leyo nto ngoba angifuni ukutshela abanyazana but mina okweshumi angikhiphi futhi akungihluphi lokho ngoba ngiyazi angiboni uNkulunkulu nanokuthi into engenza ngingakhiphi ngoba ngibonile ukuthi vele asikho isidingo ngoba sizondlela nje umuntu onezingane ezisebenzayo osebenzayo naye kanti kwabethiwa sikiyisa abantu mhlambe ngoba sikiyisa uyathatha themba igrosa sibone enikeza abantu abahluphekile enkonzweni ngoba khona abantu abalala bengadlile beye enkonzweni benethemba bathi baphume benjalo imali thina sihambise endaweni eronge ngoba phela ayisho njalo kaNkulunkulu so ngiyabonga nje baba kakhulu bese ke ngibuze lokhu ngicela nje ungicacisele nalokhu kwephasika ukuthi ihamba kanjani indaba ephasika ngoba ngathi nayo indawo usidida thina amakhono ngiyabonga kakhulu ma ngicela ukuqedela ukupholisha into yesibusiso uJesu Kristu mayithini bafundisa ugcina kwenyele ngakho nansi imfundiso kaJesu maqondana negama lebusiso maqondana nesibusiso ngiyangizwa bazalwane i-Old Testament babebusisiwe ngendlela okubhalwe ngayo kuJoshua chapter 28 from verse 1 to 15 but uJesu mayesefikile indlela yokubusiswa siyahluka uthi uJesu babusisiwe abampofu emoyeni babusisiwe abakhalayo babusisiwe abamnene nanso isibusiso seqiniso uMatthew chapter 5 from verse 3 uJesu ngomfundiso yakhe isibusiso wekulalela uNkulunkulu amen that's when the blessing is so ke njengoba nithinte kanje niphendula nithi nifuna lokhoza there's a blessing here Amen. right sakudela uma Oh, okay. okay uma ngabe kuyiphaseka kwi-new igama elithi testament lisho ukuthi covenant kunesivumelwano esidala okwakuthi uma uNkulunkulu evumelana ngaso nabantwana bakwaIsrayeli bese sisilwa sigxiviswe siqinisekiswe ngegazi igazi lachithelwa biliphi elelwana but isivumelwano siyashintsha manje phakathi kwabantu noNkulunkulu isivumelwano uNkulunkulu avumelana ngaso nabantu usabuyisane nabo ubani manje uJesu Kristu uyena ke owabeza uthafe ahlatshwe kuphume ini ukuthi ngawe Jesu ngizobaxolela abantu ngibabuyisele kimi kodwa isiqiniseko salokho kufanele kube yini igazi then igazi lika Jesu then liwumhlatshelo lona phasika lethu kuJesu he is our Passover lamb and uJesu simcelebrate nsuku zonke njengoba simlandela imihla ngemihla sesiqedile phasika lethu leli elidala elicelebratewayo specifically kwabela kwaIsrael and babekwazi ukuthi balicelebrate behlangene ngoba isimo sokuhlala sasibavumela ngoba kunemigomo nemithetho yakhona yokucelebrate and lelo phasika lela kwaIsrael li celebrate ngokuthi ma ucelebrate wenze ama rituals kufanele bekhona izilwane usihlabe wenze ngalonje yakwaIsrael ngoba babe commemorate babe khumbula ukuthi soduze esikhathi bephuma eGibhithe kwahlatshwa ini isilwane kwabhexwa ini igazi so ke uJesu ngakho manje uma bese institute lakhe iphasika usethi lesi sitsha ehlephula isinkwa simele ini Umzimba wami. umzimba wami ngabe masifike sidle umzimba kabantu manje kaKristu sidla kanjani umzimba kaJesu asudle ngalezi zinto esiphephula masithi sidle izinto zenkosi ukudla umzimba kaJesu lento esiyenzayo nje besihlangene sifunda ini Yesu siphuze igazi uphuza njani igazi kaJesu again futhi usho ukuthi umukela uJesu khona uJesu thatha ngento esho uJesu super
Now lokho kwenziwa njalo ngoMarch nangoApril. Usathana untshontsha abantu. Leso sikhathi leso isikhathi sokucelebrate kwabonkulunkuluwana babesizwe. Ingakho namagama amathathu asetshenziswa makuleso sikhathi. iPhasika number 2. Easter number 3. Good Friday. Good Friday. Asiqale ngePhasika. Indlela esebenzisa iPhasika kusiyona lena kufanele siyenze thina manje. Asangene ePhasikeni. Ngoba sinePhasika lethi ngoJesu Kristu esimcelebrate zonke insuku. Yeah. Siyakhipha iPhasika likhona ikanti Passover eBhayibhelini. Number 2, Good Friday. Yini bethu Good Friday ingubaba uJesu wafanele. Jesu akafanga ngesihlanu. Siyakufunda lokho. Afanga uJesu ngesihlanu. Right. Number 3, bathini ama-Easter. Thina asisho ukuthi siyenkonzweni ezika Good Friday. Asisho ukuthi siyenkonzweni zama-Easter. U-Easter isithixo, God of fertility. uNkulunkulu ophilayo owayethe singakhothami kubona. Leyo season leyo kwaba ne-coincident ukuthi isikhathi uJesu ebethelwa kanti abezizwe ngapha bona bakhonza uNkulunkulu nababo. Then kwaba ne-coincident yokuthi abaJuda mabe celebrate iPhasika bal-celebrate ngedate kanti abezizwe ba-celebrate inkosana yabo. Thina ke ngakho sizelwe kabusha sinesivumelo esisha. Sesiphumile kulesi sikhathi. SiJesu sesimlandela imihla ngemihla. Simcelebrate imihla ngemihla uJesu. So asikwazi ukuthi sithi senkonzweni zePhasika. Asisho futhi ukuthi sema Eastern. Wazi wathi iMaster kusho ukuthi uyokhonza uNkulunkulu wabezizwe. Umuntu wa Good Friday then uyokhonza uNkulunkulu uFredag. uNkulunkulu usuku lwesihlanu. And lo uNkulunkulu okuthiwa uEaster beqala ukucelebrate ngoLwesihlanu kuze kube uMonday. Ingakho kuno-Easter Monday. That is a holiday. Makuthiwa holiday uhlonishwa loNkulunkulu. Uma lolu suku lokuhlonishwa kwakhe luwela ngesonto, isilokuzana I-holiday izoshifta ngosuku ngoba kufanele bele Easter Monday. Neleswayo kuma-Easter kunamaqanda, Easter eggs, nogwaja. Why? It's because unogwaja uzala kakhulu. So yena uNkulunkulu anabakholwa kuyena, uNkulunkulu anawenzalo efertility. uJesu zile uzosikhulula kuzo zonke lezi zinto. Indaba nje uJesu. Isikhathi isiphambano sakhe sethu. Isiphambano sami imihla ngemihla ngilandele bani? Ngilandele uJesu Kristu. Iphelele indaba lapho. Lezi zinto ezenzayo uthi hayi holiday sokhonza uNkulunkulu siyahlangana uNkulunkulu ukuvumela ngoba besingazi. Lethe iBhayibheli wayithalalisa ikhathi zani Zokungazi. But manje usebiza bonke abantu endaweni zonke ukuthi beze kuJesu Kristu. Ileso sikhathi manje. Yaphenduleka ma? Amen. Asinaso isikhathi ukuthi senkonzweni zama-Easter, senkonzweni zikaGood, senkonzweni zePhasika. Sidele bonke sihlala. Yazi lapha ekhaya abafundi sesikhohle ukuthi usuku siyakhohlwa sibuza namhlanje singanamhlanje lesiganamhlanje ngoba siphumile insuku. Even we Sundays vele singazi. Kuyafana. Namhlanje Sunday vele sikhonza zonke insuku. Every day Futhi mawubheka into yePhasika yenza ukuthi abantu bone kakhulu uNkulunkulu kunokuthi siphenduke sibuya siwese. Ngiyabonga ma. Ingakho ke manje ngoba kusuke kuyisikhathi se-sacrifice koThixo. Njengoba kuvaliwe emsebenzini nasezikoleni, igama emkhathini nasesihogweni kwalasho, amadimoni asuke ephumile eyofuna igazi. Ingakho endabeni ngoba imiqo kaSathane kuthiwa kunengozi zikabani? Zama-Easter. Lezo ngozi lezo kusuke kufuneka igazi le-sacrifice. Ingozi kaKhisimusi. Isikhathi sama-sacrifice. Ba-sacrifice-ela labo uNkulunkulu. Ingakho sibuya siwesi. Ngoba siyingxenye. Sikhuluma language yabo, spirit sonke into yokuGod. Hayi thina sokhonza uNkulunkulu njena. Wamkhonza kanjani zonke insuku? Umkhonza banakho manje udedelwe manje. Njengoba udedelwe njena, bekufanele uma ungamkhonza uNkulunkulu, mabethi iholiday uthi mina ngiyasebenza.
angikhothami esikhathi bevala bathi holiday usuku labo ungcwele lungcwele uNkulunkulu wabo so nawe sathi ujabule ukuthi ngivalile then lokho kuvala lokho we are bowing kulo Nkulunkulu and baba kuthiwa ubaba uyavumelana ubaba Jesu Kristu nalezo nkonzo ubokunaka kwenzeki kade ngisabuka indaba ngilesi akwenze ngabe nesiphihli sabazalwana abashonile ilokho engishoyo kwenze akuthiwa ubaba uvumelana ngabe abavikele ngaba yibi khona ingozi yabazalwana angithi basuke beyo worship bengazi bengazi usathane ukuthola lelo thuba ukuthi amademoni athole leli gazi asuke efuna nabantu abavumile emkhathini basebenzana noSathane abaphilayo basuke bazi ukuthi benzani yes ngabuza lokho mina uNkulunkulu athi ingozi esikabani esikaKhisimusi ingozi kabani okay ukudla kabani kaKhisimusi ukudla kwePhasika ukudla kwamaEaster amaqanda okay no ilalele kahle into kaDadaseli ukudla kaKhisimusi ingozi kaKhisimusi kuthiwa kuzala abantu uJesu akuyona kaJesu akhona ukudla kaJesu akhona ivino kwami nengithengile okabani it is sacrifice to Christmas igama ethi Christmas siyalibona la Kristu khona but sesihlangane nomess usho ukuthi mess mani inhlekelele mess inhlekelele then uChrist baya uthi bayalutha abantu ukuthi hayi into kaKristu no ukhonzwa uNkulunkulu lapha and yakho nowelanga ukhona lo sengikhohle ukuthi ubani igama lakho thatha ngifundisa lento then into eyenzakayo ngizokhomba into eyenzakalayo yakhumbula ikini unyiwe njani emathiwa uKhisimusi noma ngibitshana funa isiphume siphi Bekuyila ekseni why that is the God they worship yes that is the day of that God funa kuphume sonke before you do anything to extend sapho ungakenzi ilutho usagcwele imbica adulele uyokhothama kuyena then before lapho usuzojabula hayibo yebo mawa amen I mina bengifuna ukugcizelela lapha endabeni ye Good Friday ukuthi ku Good Friday kunalento abathi kunamazwi ayisikhombisa lapha yilo ukhipha lonke ikhono lakhe ukuzama ukuliveza kahle ingxenye yezwi le kusuke kuthiwe wena bani uzofunda nawe nabani uzofunda and le andaba ikho mnandi kuhlungu uJesu wayesenizimeni ubumangalisayo ake siyithathe kanjena ke le ndaba mina ngomama Dlamini nginengane eyafaka kuhlungu eyenziwa zonke izinto ezihlungu konje ngingajabula yini zonke insuku qhamuka abantu abawu7 bathi yakhumbula ukuthi umntana kusizo waze wathi ishindoda ngize kufuna ukudabuka ijazi ijulu ukubona ukuthi umjulu owehla ngomgogodla ingikhumbuza ukuthi umntana wami wafa kanjani njengomzali ngiyajabula kuyangithokozisa lokho uNkulunkulu ngithi ungumzali wadedela uJesu ukuthi ezemhlabeni ezokhulula thina ezonweni zethu ngobesithando why ke sihlala simkhumbuza ukuthi uyakhumbula ukuthi indodana yakho baze bayithi yakhala seke siphambaneni and bayisho lento ukuthi bayicikoza bafuna ukhipha injuna yakhona kuyemukeleka yini lokho kuwena njengomzali siyabonga kakhulu mayithi Nkosi uJesu wenzeni lokho uze ningikhumbule kuphi khona yabanje basifunda kanje siyamuhle bese siyakhumbuza yabo nje sesihlangene nje leli viki sisikhumbuza izinto ezingaka and manje sinendele ukuya kaJesu oyishelo kwaJesu ayilokho kuphuza amajuice lapha wawayibona into yesidlo senkosi edliwa lapha sekunesphambano lamaqina akathengwayo kunelanga that's a God kunesiphambano sekuthatha usenkohlelo kosathi uthi ithixo zamaRoma leso leswabona mehlungu ebandleni yandoda babe ngicela ukuza kade usithando ekhuluma indaba yengane uthi mekuthiwa ekhipha
nanangezwe baba ekhuluma nangale ndaba yokuthi wathi uhulumeni ubaba ubemphoqa ukuthi aqhubeke neqolo lengane ngiyakubona ubusena esikoleni sengisho ukuthi baba mekuthiwa ngithi ingane yami mfisa ukuyikhipha ukuze ingabusalo ngingena le mali ngihlukanise nale covenant yahulumeni kuye granting le ngenze njani ngiqhubula ikhadi ngilithule noma ngimsula nje lathi umntana wami uthi uyathola igrant nokwetifiketi yonke lento zokuzala nani ngenze njani la i-decision yakho ukuthi ufuna ukudabula ufuna ukushisa that's your own decision because lesilolu hamba nge-conviction hamba ngokhona so but kuyinto enhle because akusiyona imali nje isibusiso lento yegrant i-prepare i-tribusis nje ubona abantu nje konke umuntu ufuneka abe nalo ikhadi so that ikhonto ezomdonsa ukuthi afune ukumukela uphawu so uzonikezwe imali nje nawenzeni ubani onezimali usebenzephi yes unikele ukuthi usebenzile ngoba ufuna ikhethile usebenzile ngoba ufuna ikhethile ufuna ikhethile wesikhala ufuna ikhetha uhlobo ngobusebenza impela usebenzela usathana ngoba wenza into uNkulunkulu eminengayo so uyaholela iphi imali emali 2 usathana bantshontsha abantu nge-system of education yokufunda yabonakala ibasiza uNkulunkulu wambukela ukuthi scam kwabe scam ibasiza lento isaqala bona abantu ishintsha impilo zabantu banapha nje kunjalo injani disaster injani destruction emafamilies umuntu enayidwa abantu balimele bangaba victims bazisuka balimele abantu sonke silimele njengamanje uNkulunkulu yasilungisa yasilungisa silimele yendaba nayo system education usathana wayebantshontsha abantu sebentshotshile ke manje basezwa lutho ke manje isebayilwela ifunwa ibona ke manje njoba ke manje ufuna ukuhamba ufuna ikhetha uthole ini imali hamba uyothenga sengikhuluma laba abangakhona hamba uthenga lokho okufunayo nale ngane ayidle imali nale ngane amathuya yayimali iyadelela le ngane yabona ingashanga impama ethi imali yami nothisha ezikoleni bathethu nale mali yakho into nje yangithi confusion nje yokuxofa yenza umsebenzi wayo ukuze uphume nje yonke lento hamba ngokukholwa kusijesu yakholwa yabona uNkulunkulu masifunda ngaye eBhayibhelini ngicela ukwenza isibonelo eBhayibhelini uNkulunkulu ufunda ngaye kuyisiqala ngeNew Testament bathi mabedayisa bahlanganyele entweni zonke angithi lethi iBhayibheli akubangabikho njani oswelayo uNkulunkulu that's how he takes care of abantu bakhe enye indlela yazo lezo then enye indlela uNkulunkulu uyilandela yena kwabezizwe so uNkulunkulu yazizwe sondla kanjani sakade sethi kwi-Old Testament uNkulunkulu hamba nohlasela isizwe esithile ningathathi lutho yes the very same God futhi hlasela izwe elithile nithathe konke he is God he is God he is God so sesembone kuya provide ngempela amen lapho kana abafundi sihlale kanti siba u50 angitshela ukudla ngakana khona lapho kuphiwa khona i10 kg yeflour ipheke once iphelile kodwa siyanela futhi akuphawu into encane kuyaphakumela ucina ungazi kanjani ukudla wahlezi ukushiya uzokushiya into ingachazeki nje indlela kaNkulunkulu Kona ngaleyo kuchaza izinto nje abantu aba-5000 yes wayichaza kanjani izinto uchaza kanjani zo ezinto yabo basutha abantu kuzosalinde ukuzala ngemuva lo Jesu ke siyambona yenza manje lento yenza lento manje kodwa nje baba lento yaJesu isimple awubuka mekuthiwa usindiswa lokweBhayibheli awubi na pride baba impakami iyodwa idonsa into eningi umuntu ophakeme uyacila especially kwimfundo yazi ukuthi lo isinje kade sisebenze retail benge ngibuka ukuthi umuntu ofundile kakhulukazi uzokubukela phansi unazo zonke lezithelo lezo ebesisime sifunda ngezwi lika baba ukuthi usathane wenazo eyoqanja ipride uthi unempakamo but mengathiwa sonke siphila ngisiba nalezi izithelo baba izithelo lezi kade uzisho ezishiwo yizo ukuthandana nje kokuqala kunqoba yonke into
sithobe singaphila ngokuthula like mekuthiwa nje singaphila ngokuthula ngokujabula akekho umuntu owazi ukuthi usuku umuhleba ngawe akekho umuntu oxabanisa abantu akekho umuntu la kulomndeni wakho ukuthi ngoba unemali eningi uzohlonishwa wena unalutho uzobekwa le muva uzotshela ngisho kunama family meeting sithithane ngokulingana sonke sithandane ngokusho kwezwi mesingadedela lezi zinto lezi eziza nezinto kaSathane ave singaphila kamnandi. Ngiyabonga sisi. Isystem yalelizwe kaSathane how isebenza ngamanga isebenza ngepride competition gossiping. Yes. Usenze ukuthi ucabanga ukuthi ungcono. Then mangithi competition khona ipost ephumile kufanele itholwe yimina. Yes. Bese ngisho imali ngiyabribe inikeze mina le post yabo. Uyabula. Uma usufundile une degree uyafika umuntu uzosiphatha ngena diploma. Yabona? Ish. Angazi bafowethu. AmaGalatians chapter 5 from verse 19 imisebenzi enyama isobala. Uyithola into professionalism. Yonke lo msebenzi enyama lo ibalayo kwesisi. Khona lapha futhi khona lapha futhi kaphengwana. Ejolwana khona lapha. Yebo. Athi usebenza lo muntu, usebenza lo muntu ina shift Yes. Nobabili lana in operator lana for the whole 2 weeks. Yes. Nomunye ushadile bathandana ngokuthi nami ngishadile uphindela umkakho nami ngiphendela umnyeni wami. Nakho ke. Hayibo. Aha. Hayi. Yeah. Hayi. Amanyala khona siwabonile. Hayi baba. uNkulunkulu usenzele umusa wasikhulula. But umuntu uma engayinaki lento enikeze ithuba ukuthi ayicabanga ngayo akayiboni ngoba usuke ingqondo yakhe ayicabanga ikude. Like azofa ishiye. Imali. Ayingeke. Yes. Imali. Ayishiye. Yebo ma. Qala ngeyodwa. Umthetho mayelana ne-divorce phakathi kwababili ngomshado ukuthi ake sithi nanzi indoda iyona ishiye unkosikazi ukuthini umthetho kaNkulunkulu ukuthi mawube njani ngoba lo omunye angekho uyaqhubeka ashade amadoda anjalo kakhulukazi kuba ngathi nje kuhle mekuyindoda. Yes. Asali umuntu wesifazane ahlale ngoba bahlala abesifazane. Okay. Lana sikhuluma ngomthetho kaNkulunkulu ngesystem yombuso kaNkulunkulu. Abezizwe bazinamayini. But abakholwayo abasindisiwe abasaba uNkulunkulu wana ba divorce. But ama divorce aqhumile ngenxa yesystem. Angithi thina siphila kwisystem yabezizwe. Sagcina izinto zabezizwe sayibona ngelinkinga zibe zinkinga. Kodwa ngokomthetho kaNkulunkulu divorce. Ake ngithi nje uma sekuthiwa ngempela ibanga sesiyakholwa sesintando kaNkulunkulu. Ubani uzoba nomqondo ukuthi uzoshiya inkosikazi noma uzoshiya indoda. Umoya ungekho nje lawo. And labantu mabe divorce njalo mawuthi uyalalela ilento yesystem kade sikhuluma ngayo competition. Ubona kangcono ukuthi nokuthi ngiyamsuspecta and ngaleni usengele uthando noma manje uhleze ebuka le ndoda ekhuluma soft le yabo kanti nomoya kaSathane. Yes. Nalento yokusebenza. Nalento yokusebenza yes into yokusebenza yes. Then indoda isiyayibona ukuthi amandla kusenayo lo mama usehola kakhulu asangihloniphi yabona naye yabothi yena usupportayo ekhaya isystem yalelizwe nje bazalwane i-destructive. But mathiwa siyakholwa ngempela sisaba uNkulunkulu sisaba uJesu izovela lapho ngoba awufika nanomcabango into engekho nje ubabikho. But umbuso phela wafundisa ukuthi makwenzeka usuke ekhuluma nje ukuthi ke uthole evangeli akanjani yena akakholwa usiyakushiya uqhubela phambili. Then uma ngabe kulahla ukhuleka uhamba kodwa mathi ayihlala nami ngami kodwa uyazi ukuthi uyaqhubeka uyalokhoza usenomunye wena akulahlile uzohlala ngisho kaMphosini Paul mayixosha awunayo imvume ukuthi uyoshada ngoba wena mayexosha lo uzoshada naye usuyaphisa. Amen. Yes. Lo ongakholwa ukushiyile wawuthatha umunye umuntu ezonke saphila uboshelwe kuye noma esekuthoshile wahamba.
Uyozashona egodini. noma ngabuya futhi nilungise bese funa ukubuya. Ungcono uma ebuya nilungise usapho uthi njalo usapho. Bese owesibili baba ngicela ukubuza ukuthi mayelana namadlozi nakuya usilisiwe uyakholwa nje bese umgwenyana akakholwa ngoba iy'ngane zihlezi kulawula indoda ekhaya kwenziwa amasiko la ekhaya usilisiwe emndenini benza amasiko wenze njalo wena njengomakoti noma njengomama la ekhaya. Yeah, asifunde Luka chapter 12 ngiphendule ngevesi. Luka chapter 12 from verse 49. When verse 49 ila ishuba khona ke imfundiso kaJesu ke manje. Luke chapter 12 from verse 49. Funda ke Ngize ukuphonsa umlilo emhlabeni bengifisa kangakanani ukuba ngasewokhele sewokhelwe kepha nginombhaphathiso engiza kubhaphathiswa ngawo ngikhathazekile kanjani uze ufezeke nithi ngize ukuletha ukuthula emhlabeni na ngithi kini qha kepha ngikakhulu ukwahlukana ngokuba kusukela manje kuyoba khona abayisihlanu endlini inye behlukene abathathu nababili ababili nabathathu baya kuhlukana uyise nendodana indodana noyise unina nendodakazi indodakazi nonina uninazala nomalokazana wakhe umalokazana noninazala wayesethi nakuzo Funa le ndawo ukuthi Jesu ulethe ini umahlukana. 2 Corinthians chapter 6 verse 17. 2 Corinthians chapter 6 verse 17. 2 Corinthians chapter 6 verse 17. Ngakho-ke phumani phakathi kwabo nahlukane nabo isho inkosi ningathinti okungcolileyo khona ngiyakunamukela ngibe nguyihlo kini nina nibe ngamadodana namadodakazi kimi isho inkosi uSomandla. Isandla 18 verse 4. Sambulo 18 verse 4. Ngase ngizwa elinye izwi livela ezulwini lithi phumani kulo bantu bami ukuze ningahlanganyeli nalo izono zalo nokuba ningamukeli okwezinhlupho zalo. Sembolizwa uNkulunkulu nje lithini? Phumani phakathi kwabo. Ingathinta onjani? Ngesikhathi uphuma phakathi kwabo sekuyini nayo. Wahlukana. Wayona la ekhaya nesehlaba thina senza umsebenzi wena ulokhuza. Mina ezulwini uJesu wahlala. UJesu wanikela uthando kumhlatshelo sengiqedile sengirathi. Neyinkolo banenye inkolo ehlukwana. Okusho ukuthi mhlawumbe ake sithi naku kuzoba nomsebenzi sengiyaqala ke manje ngonyaka ugayutshwana ugayutshwana ekhaya njengoba kuthiwa nje umthetho womshado uthi sithole kuba yembethu yini efanele ngiyenze lapho ngoba phela angithi kuzodala ingxabano manje ukuthi mina ngiyenze lonto ngikwazi ukuthi yokuphelela ngisho amanzi wenza notshwala yini efanele ngiyenze lapho banga nengxabano manje phakathi kwethu. Uma ngabe usukholwa wena umyeni wakho umchazela kahle ngento ukuthi sengisindisiwe ngisebenza ukwenza akulwise that usho ukuthi usu-useless sengothatha omunye umfazi esekindaba yakhe then you go okade isikusho isiphendula into ekumele yenza ukuthi uhambe umbuzo ukuthi uyaphi nathi ufuna ukwesithandwa kaNkulunkulu hamba kwesithandwa kaNkulunkulu uyohlala endaweni la uzokwazi ukwenza khona umthandwa kaNkulunkulu. Mameni wakhe ethi hayi kulungeleke ngoba usosindisiwe sangeni lana
Ngiyathanda umkami hlala. Wabotha nje. Aqhubeka bona. Thobele. Kodwa mase sithi kawutshwana. Usho ngenhlonipho, unqabe ngenhlonipho. Unqabe ngentobeko. Awukwazi ukwenza into isineke soNkulunkulu. Ingakho ke uLuka 14 asifundeni. Verse 25. Luka 14 verse 25. Kwakuhamba naye izixuku eziningi, waphenduka wathi kuzo, uma umuntu eza kimi engamzondi uyise nonina nomkakhe nabantwana nabafowabo nodadewabo, yebo nokuphila kwakhe, angebe ngumfundi wami. Lana semiphawulethi ke manje. Ubani ozaqala? uJesu Kristu. uJesu Kristu. Sifuna ukuhlukana manje. Angikwazi ukuyokhathama kwamanye ama-althari. Ma uJesu uthi i-althari akalifuni sengilandela uJesu. Uma lothi ngiyalithanda i-althari, then again mina ngithi ngiyaxolisa. Uma ufuna ihlukana indlela ziyahlukana-ke la. Amen. Amen. Khululeka Ayinankinga, silalele. ungaxolisi. Sicele konke. Uninkinga mhlambe udadewenu noma ufowenu. Uzame ukuthi nibuyisane. Angafuni ashonele nale kodwa wena ungenankinga yena enenkinga uyazama ukuthi nibuyisane. Uxolise wenze yonke uqhubeke. Uyamkhulumisa ngakhuluma, uyambingelela njalo angavumi. Kwenzakalani lapho kufanele kwenzakaleni futhi lapho. Uyambingelela uyayithukela njalo futhi uyabona ukuthi lento wayilento ukuthi umbingelele iyaniqhatha iyona eyenza ukuthi niqabane kakhulu. Uyaxolisa uyazama ukuthi nibuyisane but akayingeni futhi. Kwenzeka kanjani lapho? Ulizwele ivesi esanda kufunda. Umuntu engazonda. Alesho ukuzonda lokho. Ba hatred. Usho ukuthi ubani umthanda kakhulu uJesu nabamini. Ngiyabathanda abantu bakithi kodwa uJesu ngimthanda kakhulu. So ngenxa lokho ngikhetha uJesu. Uma ngithi ngikhetha uJesu, uJesu unomzimba wakhe. Abantwana bakaNkulunkulu. Uma ngithi ngithanda uJesu futhi ufuna ngihlale nabantwana bakaBani. Akasakhulumisi la ekhaya usendaweni wrong. Leli vesi lithi phumani phakathi Kwabo. Ube nokuthula. uzube nokuthula. Amen. Amen. Siphumile nje ngisayishiya. Siyaphuma ngempela futhi. Amen. Bawuthi uyayithanda uyamthanda umndeni uyathanda abantu bakini akuhambisani. Akuhambisani. Wena nje ulahlwa nembeza ukuthi manje asibingelelani ngiyambingelela kaFuni. Usendaweni wrong. ukuthi uzokwenza ukuhlonipha abantu bakini. Baba Ukuthi uzokwenza ngoba uhlonipha abantu bakini akumukele uNkulunkulu. akumukele nje. Ayi. Ileli vesi nje ke phuma uJesu mathi ngilandele. Yes. Siyabonga baba ngoba usho ukuthi sesifundile into errong ngoba ngiqala lapha emshadweni. Sijwayele ukufundiswa ukuthi wonke amabandla kuthiwa umuntu umyeni wakho methi yenza utshwala benze bekuhlatshwa futhi ube khona. Ngoba ilizwi laNkulunkulu lithi thobela. Ayingeke. But ubona ukuthi vele iyenza confusion ngoba manje awusazi ukuthi manje ngoba kufana nanokuthi manje kumbe kusese impepho nawe khona. Yebo uNkulunkulu siyazi ukuthi ungaphezu kwazo zonke izinto. But ngoba ezweni lakhe uyasikuza kulokho. Manje uvele ungasazi ukuthi manje kanjani. Phinde futhi emabandleni isifundisa ukuthi umuntu uma ngabe engakhulumisi qhubeka umbingelele njalo kodwa ubone ukuthi kwayilento ukuthi ngiloyo ngimbingelela yenza ukuthi sixabane kakhulu. Lonto yokuxabana-ke baba yenza ukuthi ungabi nokuthula kwanawe ukhona ngoba awukwazi uba nokuthula umuntu ezokuthuka zonke iy'nsuku useduze kwakhe. Umoya nje unenkinga umoya womuntu uyaphazamiseka sengathi
manje uma uthi kubazalwane hayi ngizomyeka angimzondi but ngenzela nje ukuthi sibe nokuthula nami ngibe nokuthula ngoba phela ngikhonza uJesu amkhonzi yena ngifuna ukumyeka kanjalo manje kube ngathi awusakholwa-ke sengathi nje yileyo nje imfundiso egcwele kubazalwane nje bebonke emabandleni ukuthi mbingelele ngenkani noma ethi ethuka ethi angikudingi ukuthi umbingelele ngenkani nale miyobe yamandozi siyabonga nje baba kakhulu siyabonga ushe sifundile enye into esusa uNkulunkulu ekhipha uNkulunkulu kuba ebandleni ivangeli abonakala ngazathi seliweak namandla ucompromise sithezile umama ongizalayo uNkulunkulu asensamenti asendiswe ngoye-2000 maphosisa ngo-99 uNkulunkulu wangisiza ukuthi ngimtshele ukuthi-ke ma wami awukwazi ukugaya utshwala ugayela ubaba kuyagaya ekhaya amen so ilonto yababa ngizondela yona-ke kakhulu ukuthi-ke mina sengifike nenkolo ehlukile la sengi-influensa wonke umuntu manje usezwa ngasakwazi ukuze ngizama ukuveza ukuthi ngangiveza ivangeli ukuthi awumthobeli ngento ephambene nentando kaNkulunkulu iy'daba ney'phingi ngeke zibone lihle futhi umbuso kaNkulunkulu awukwazi ukudalisa abantu wena ugaya utshwala udalisa abantu akwazi so-ke hayi ngalizwa lova ngese ngingena emasontweni umoya kaNkulunkulu wakho kwababuhlungu emoyeni wami ukuthi nawe njengengane ekhaya bakhona okunamanje bayakufundisa uzofunda ukwazi ukukhuza ufuna ukubathobele ingane ngabona ukuthi akusashuyela ivangeli umbuso kwababuhlungu emoyeni wami ngaleyo mfundiso kanti uNkulunkulu uyayitshala kimi lento ukuthi one day kufuneka siphumele obala ibandla lihlanjululwe sifunde lamavesi abantu abangafuni ukuwafunda ukuthi phumane phakathi kwabo ukuthi uJesu ihle uzama ukuyizibaphi abenza intando kababa yabona basihlela nje sife yabona sihlela nje wona mndeneke baba ubona bakithi ke labana babe yagcina bengaphenduka ngisolo sikhuluma ngokushiya asibalahli kodwa sibashiyile siyabathandazela ukuthi uNkulunkulu abavula amehlo bengakahambi emhlabeni uma bevuleka amehlo befuna lento bazolandela yes hayi thina sisuke sebona no bese baba angiyaqothana makhona ayinkinga futhi unofana sikwazi umzalwane akaboshelelwa ejweni lokugqina umzalwane nelungelo lokuyikhipha yena bayibona ukuthi naye ingcindezi unelungelo lokuchaphula uNkulunkulu akufuni lokhu amen na even nasemshadweni leya yomshado uPaul ubhalile ukuthi unalungelo lokuphuma esilongo zohlala ungazulokhuza ungaziphinga ungazifornicate yabona hayi ukuthi uzocindezela indoda-ke ngoba uthi manje-ke ehlonipha umane phakathi okubi ilokhu ukuthi uphume uhambe uyogana futhi kodwa akufunele lokho uyafuneka yabuza bengicela ukubuza futhi baba ukuthi ngiyazi ukuthi abafile abasahlangani nathi naku kwenzeka kuhambe umuntu ekhaya ukuseyabuya nje ngelinye ilanga uyabona ukuthi batshele bonke baphenduke ngoba indlela kaNkulunkulu ayihanjwa njengale ndlela ebengiyihamba yini kwenzakalani lapho umoya omubi noma kwenzakalani kubuye yena noyehambile kodwa uzothi batshele bonke baphenduke babuyele eNkulunkulu ngoba yonke indlela le besiyihambe yona kwenzakalani lapho strategy esijulile leso sasana abafuna ekholwa lonto Sathane impela hayi uyana ney'nqothi uyazi ukuguqula azenze ingelosi yokulunga abe engeyona intombazane encwadini yezenzo chapter 16
yayiprofetha ithi impela laba bazinceku zikaNkulunkulu ikhuluma iqiniso kodwa ngomoya wani wokweduka umoya wobungoma moya wokubhula iqiniso likaNkulunkulu lithi abangasekho ababuyi asikwazi ukuxhumana nabo abasenaso isabelo kuko konke nje kwenziwayo phakathi komthunzi wela nanto iqiniso ngiyabonga bazalwane sikholwa uJesu uma uJesu esefikile umuntu ngase simukela umoya ongcwele yena ozositshela konke sesiqedile sengiyobachazela nabanye iyabonga nathi usisathe ufuna ukubuza mina hayi cha baba ayike siyabonga bazalwane sisithandazile ngithi yebo baba siyaphinde sithandaze sibonga ngoba bese uyisession yesibili ama questions sivaleke manje siyabonga baba wethu Siyabonga, Baba wethu.